Bhata manna lermate rider ruksagyani oksilchamung tisawai koila shaharni bukhaste fani thani deputation rikha hangkorni Congress bodol rok krak shalo bodolni adong rokna tiyei khadumungni himbotok khlaiei bukhaste fani tangbedego shogai laika Congress rok Bhata maniani bagai tongko songluk belai tongkeshep angmani kokno khoshaka leria wino manna nangmani Bhata rokno rnani bagai shanmung tisakha tangbotango manjaka MLA Birojit Sinha Krak shalo koila shaharni town hall biskangni shibi kaisa khadumungni himbotok khlaijaka Congress rokni bukhaktei o himbotok dolini kurung laharo himgurungkha yagulo bukhaste fani tangbedego thangai shogai laika tangbedek biskango khadumung phunugei dolsa bukhaste fa shantimoy debormani thani deputation rikha himbotogo manjaka MLA Birojit Sinha hangkor Congress ni Kasko Mohammad Bodrojoban Congress ni Tydolnai Rudrendo Bhattacharji Runu Mia Obijit Debnath Ratan Dotto Akosongro Kok Naraknani thangai MLA Birojit Sinha Kok Silsaka Tal Thamromai Bhata Mania Angai Hasteni Umor Chakrarok Randi Te Shakchaya bai Mokolnuk Yarok Belai Rangni Bia Lokalaizakhinei আর্থিক সংস্থান আছে বলেই তো এই হাজার হাজার বৃদ্ধা বিকলাঙ্গ স্বামী পরিত্যক্তা বিধবা অন্ধ তাদের ভাতা চালু করা হয়েছে কিন্তু দেখা যায় 5 মাস 6 মাস বন্ধ করা পরে এই অসহায় বৃদ্ধরা অফিসে Botebo oksilchamung Bhata manai tongnai rokno noroi thongrugni ridergei Bhata rjagai tongkha hinei ashok simia hoda hamkrai tangbedekni montri Tinku Roino yashi kaikha Congress ni MLA bokhorai mungri wisaka leria wino Bhata runa chengya khe fainai shalo sai adong rokno tiyei akuliwo kotor jobabo ongkhori manu Congress rok hinei Bureau Report News Now